Ki Nongdie Madan gila pen baik triang mansyong baik akatan Khyndai lat bat ban kentaj ban terang wat habagi pulit berkeselong municipal board rengkat ke bor district iskat hill ke pelong ya kejing talasi kot di badai hok bagi bom dai hok ka municipal kala pelong ya kejing talasi kot Nongdie Madan ban pej batang kitu ke bayo ya certificate of bending Khyndai hok ban yo Nongdie Madan hagi jaka balapan krek ke sorkar handai kani ka bu ding pengkiang ya ke sorkar nama bagi Nongdie Madan gila pen beragi kentaj ban ya trelang kira dawa badai ban penek baik akatan Khyndai lat kani kejing talasi kot kerajaan sekalai Sngi kenti akatan Khyndai lat ka municipal ka pen bena pai ba da ketenghung hakan ketayo bladep ba kitu Nongdie Madan ki blayo ya ke sernot bla itu ka sorkar kiri ban mi no na keteke jaka ceka-ceka ke blasna bah ke sorkar jela ka aipor khaddu adu ka atrik na itung ajal pesan ka municipal ka pen krek ban pensiong ya Nongdie Madan hamala ba al jong parking lot ka muda ba ka parking lot mar persya ke SPI main branch kebiradep sena bat penbiang bahada ke sorkar kidon atli giseng Nongdie Madan kumakalong bakan thup ya kemikraya Krita Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association kebalayam de kong Violin Peltu bat kewaipat kedai ke Shillong Roadside Hawker Association kebalayam de kong Telmi Nongbri kinoilam kemikraya and Krita Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association kiakamba kidon kembasan hajarangut duna kidkhot kibade Madan hasilong bat kiwe jaka kat ba ke Shillong Roadside Hawker Association kadon kumbasis pangut kasuka ke penkrek ban pelong ikatan Khyndai lat kum kajaka bum sya de Madan ni no bending soon kenang ban wanra ya kejing khoi berkejing itnat namar ba ke Khyndai lat kan de ketem ke bagi bereguan kaleng ban ya ban peka company kala pra takada wangi pi sange bat penbe jaga we ong si ong aman na mustak ngabe ban ya kran yu hang ni kumpa ban ya kran yu ni sak kado kado sapa robidan kat kai robidan ra denga walle ra kat kampat khat biang ke TVC yang ingin penbe jaga we dai wan tak soma kabla ni la ok ila shiti la ila tha emergency meeting balikin khat boleh nak kaya kadang apa kani kajing pelan bani pendek jam kathau dak TVC dak TVC kathau ang ni bani pendek oi tangki yani lepa tang bercek tang itu badon dak kata haba kim dan beli ali ikon lek dulu bikin pun dak amtal kat nu wala lali ai kat haba kim lek ini dik terima bagi kam dia kana senali mi sate beli kim haba lali kat ipik la sirap kadur lali shan lali ai bakata iya ai patte treyu memang lakasi baju kaju juga doman kasni bag berapa bisa enggak show marah natang ini sendiri kan kau la asyik tipe sama show pendek show kan penting ini keren nak kau itu kim so tho dan kan dia rek isra show palat besi lek jadi gimana waktu gimana tidak tak gimana bilang dia sudah waktu gimana Basyong hang ni kajing tot kajing syakren ida ni we ikong lewan wan kenroi siang aro dai nak kadau jong pi ngong akong pi dak kren danang na marki di sem om ya ke sorkar ya ke basniu kun ya kata hok jong nu ndai menta pada ya kata rum pada ble wan jurbor gumni ban le dak kabor mereka semua ke sorkar pelumba di Kwah ba bit Nongdie Madan ban wan di turis em kato kala bakala sipue hangnu ka iria kadai ka bamdan turis ban wan
barak kawai ke star Shillong kidan ditulis barak kawai star Shillong dan Nongdie Madan kamdan tanghang ni popis bajar kelang sudang casora cai kidan tagi Nongdie Madan ro long kim dan baram ban wai da kedukan ro je long kajing ong jong uam kelai la bakala mala dangim dan Nongdie Madan umdan hiro tulis bayar tang ni umi uksur umdan namar batang ceng iki khang Nongdie Madan iku banyak mensono harus bangun manu kibala limi siapa poliol ente kimi dalade ya ketam nak liang demi dia taka sipo hajar bat kata ka ar hajar san banai ini ayu kita ar hajar ita sipo hajar ya nim dan kami kata ka ar hajar ni bat nim dan kami kata ka sipo hajar. Don't worry, government will do its own job. We are just doing the enforcement drive to place and put our people in the right direction. Because we are trying our best from the government, which is in line with the court order. And you know very well that we are aware, all of us are one that our street should be neat and clean. Yes, we have to respect pedestrian footpath for the other to move along the road, and we want to clean and keep the city in the right direction. So, and we as government, we are trying to do in such a manner that we are not throwing our people. We are giving us schemes and put them into the good places. You know, where the Muda, which is very right place for the commercial. Yes, previously they request us, don't put us into the where there is no commercial purpose, so we accept it and we do as per the request, and we are doing our own job. I think we have Muda. I don't think so they will be against it. Slowly they will be in line with us. That is my request also at the same time. Ngin lek tamangi ong ba penya chwa thik pathik kendon bat penya jai thik pathik ngim kwa ban chule tang dep ti mentaru kani ke jing khanra kalong bale tang dep te tang ban chupen I bala le I kading nak kadaru ba maki hi ki bakla ki ai ki bamri ban ai mentasi ki ra ai ki tiar jo ki bri ki badan ka license kam don jingmon